खुरुमजरी ISTV पाव मियंग ताबिरी बसिंग मुताराम नोकचरी अहनबदा मरोइबा पाव लिसिंगनी तरान तरामापल की बजट एस्टिमेट असेंबली द पुथोखरे सेनबा चही सिदा हक्सेल वाटर सप्लाई स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर मसनुंग टूरिज्म दा अहेनबा मिटिंग चंगदौरी Then schedule की मतंग दा MLA AK मीराबाई ने असेंबली के हाउस तक पुखलपदा खनबा मतम चादरी हाइना स्पीकर ने हरपदगी ऑपोजिशन MLA सिंह हाउस तगी मपान थोखरे अमदे ngasi numidang wairam kangjebung da bom pokhaibada taruk suba Assam Rifles के personnel ani shokle पाव संतोर पिजरी लिसिंगनी तरागनिपाल तरागमापन के बजट एस्टिमेट ngasi चथाकिबा असेंबली मिफमदा फाइनेंस की थबक पुरिबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार ने पुथोखरे बजट असि पुथोलदुना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार ना गवर्नमेंट असिना सेनबा चही असिदा हक्सेल हाउसिंग वाटर सप्लाई रोड एंड ट्रांसपोर्ट स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर टूरिज्म एजुकेशन पब्लिक बिल्डिंग न चिंगबदा अहेनबा मीटिंग थमदुना थबक पाइकनी गवर्नमेंट असिना सेंजा थुमजा लेतबा मनुंग मपाल नाइदबा अमदे थौदांग खंगबा लेंगाक अमा ओइननबा चोकथबा नाइदना होनरे ख्वाइदगी लाइरबा अमदे सोथरबा सिंगी अवाबा कोहननबा अचेतपा फिरक कलोइनना गवर्नमेंट न थबक तौरे हेन मसा खिंगबा अमदे तंगदु लेताबा मणिपुर अमगिदमक इसागी ओइजबा थीदना होनगनी हाइखि असेंबली के अगस्त हाउस न कॉन्स्टिट्यूशन न चटकनी हायरगा कांग्रेस पार्टी की टिकट ता माइ पालखिबा अंद्रो केंद्र के एमएलए ना रूलिंग पार्टी की माइकई द फमलिबा से कॉन्स्टिट्यूशन की वांगमदा न तबरा हाइनंगा से एमएलए एके मीराबाई ना हाउस द स्पीकर की पुगनिंग चिंगसिनबदा स्पीकर ना मधुगी मतम ग्वाटली हाइना खंगनबगा लोइनना मखा ताबा प्रोसीडिंग्स चथनब होनरपदगे ऑपोजिशन के एमएलए सिंह हाउस तगी मपान थोखरे अदुमोइनमक असेंबली की मिफमदे मखाताना चथके अमरोमदा ngasi चथकिबा मिफमदा ऑपोजिशन की मेंबर अमना पुखलकिबा पॉइंट ऑफ ऑर्डर अदु ngasi की एजेंडा गा करिगुम हिरम अमतदा मरी लेनदबनिना पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स दा लाइबक थीबनि हाइना स्पीकर वाई खेमचाना मिफम लोरबा मतुंगदा पाउमिसिंग दा फोंदोखि पॉइंट ऑफ ऑर्डर हाइसिदी सगी चलिबन नुमितुगी ओये बिजनेस तुगी मनुंगदा लेबा पोटा यानिंगबदा पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओगदोबनी इवन पॉइंट ऑफ ऑर्डर ओइरिदी सगी बिजनेस का मई लेनदना ngang iba honorable member की वाही दुम पॉइंट ऑफ ऑर्डर नि मदो तोदबो ओगी रूलिंग की माइकई दगी हरेक तबगी वादनी सो दैट सगी पार्लियामेंटरी प्रोसीडिंग्स दा सगी चुसरदो पोनी मसी आई फील वेरी अनफॉर्चुनेट मसी मखाताना अमोन थोनी थैंक यू ngasi chathakhiba mifamna assembly ki member oiramba holkolet khongsaina lekhidabada house ki member singna minute ani tumina leptuna awaba su phongdoki अमरोमदा ngasi पुथोखिबा बजेट अदुगी मतंगदा न्यूज सेक्रेटरीट लेबा फाइनेंस के पोर्टफोलियो सुपाइबा डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर वाई जॉय कुमार के ऑफिस ता पाउगी मिफम पांगथोखरे पाउगी मिफम अतुदा कमिश्नर विवेक कुमार दिवांगन अमदे प्रिंसिपल सेक्रेटरी ऋषिकेश मोडक्सु सरग्याखे डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना लिसिंगनी तरागनिपाल तरागमापल की बजेट असे ग्रोथ स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट ता ममांगी सेनबा चाहिदगी चाद तरागमाथोय दशमिक मापन मंगा हेनगले मसी बनमदे ब्लॉकेट न चिंबा लोशन खिबदगी इकोनॉमिक एक्टिविटी हेनगत हनबदगी ओरकपा फोलने जीएसटी अमदी तोंगान तोंगान बस सेक्टर दगी रेवेन्यू हेनगत हनबंगंबना कैपिटल आउटलेट लिसिंगनी तरामंगा तरा तरुक तगी पादुना येंगबदा चादा हुमद्रा माथोय हेनगतलबने रिवाइज एस्टिमेट सेंटर दगी तोंगान तोंगान बस सोर्स सिंगदगी फन लाकदब मरमना अमुका हेना सेल थुंगी फिबम फगत हनगनी हाबगी थाजबलै बजेट असी स्टार्टअप पॉलिसी यावना स्किल डेवलपमेंट रूरल डेवलपमेंट हाउसिंग ड्रिंकिंग वाटर पावर हेल्थ अमदी स्पोर्ट्स ता अहेन मिटिंग थंब बजेट ने हाइखे गवर्नमेंट एम्प्लॉयज सिंगना तालिबा तरे सुबा पे चनहनबगी मतंगदा पाउमी सिंगना हंकिबा वाहंगी पाउखुम पिरदुना डिप्यूटी चीफ मिनिस्टर ना हंदकी बजेट असिदा एम्प्लॉयज सिंगी तरे सुबा पे पीबगी सेनफम यावदे मसी ममांगी तरागमरी सुबा फाइनेंस कमीशन दा हफौदबना पीबंगमदना लाकपने लागलिब तरामंगा सुबा फाइनेंस कमीशन दा हापलगा पीननब होनगनी हाइखे यू एरिया खरे देदी फोकस तो हाउसिंग ने ड्रिंकिंग वाटर ने हेल्थ इज आल्सो देयर पावर की सुदुम यावी सी सेक्टर सिंग सिदेदा अयंबा
ꯌꯨꯝꯊꯣꯡ ꯈꯨꯗꯤꯡꯒꯤ ꯔꯤꯆ ꯇꯧꯕ ꯌꯥꯅꯅꯕ ꯈꯣꯠꯅꯅꯕ ꯑꯗꯨꯒꯨꯝꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝ ꯊꯝꯃꯒ ꯑꯗꯨꯏꯗ ꯑꯌꯥꯝꯕ ꯇꯧꯅꯤ ꯑꯗꯨꯁꯨ ꯅꯠꯇꯦ ꯁ꯭ꯄꯣꯔꯠꯁꯇꯁꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯣꯀꯁ ꯄꯤꯔꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯏꯟꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ आर्टिफिशियल ग्राउंड मरी अमा हेंगकदोरे फुटबॉल की अदुगा हॉकी कीसु कोई दरकार होयबा चुमनी ग्राउंड कनासु सानद्रे होजि अदुना अदुगिसु कोई एस्टैब्लिशमेंट एक्स्ट्रा वन अमा कनोगी ने इंफाल इस तोने अदुमाय तोने अमरोमदा हौजिक चथरिबा असेंबली मिफमना तरे सुब पे मपुंग फाना चनाहनबा वारेप लौद्रबदि एमटुक अमसुंग एमजोगी अपुनबा जेसिना खोंजंग संगसननबा वारेप लौरगनि हारि बाबुपरादा लेबा जेसी का ऑफिस पांगथोकपा पाउगी मिफम अमदा प्रेसिडेंट खाइदे मनीना जेसीना पॉइंट कुनगनी थोइगे चार्टर ऑफ डिमांड अमा लिसिंगनी तरातरुक्तगे मतमदुकी गवर्नमेंट पिसिंदुना तक्सिंदुना लाखिबने लिसिंगनी तराग तरुक की जून जुलाई दगे इंडिया की स्टेट अयाम्बद चनख्रबा तरे सुबा पे मणिपुर की ओइनसु चनहंदुना मानब मीटिंग येंगबिउ डिमांड की मनुंग चना डिस्टर्ब एरिया स्टेटस सु असेंबली मिफम असना मणिपुर दगी लौथोकनब वारेप लौबिउ लौथोक लोइदब लेरगना स्टेट एम्प्लॉयज सिंग द डिस्टर्ब एरिया अलाउंस पीबिउ हाइके पे कमीशन की रिकमेंडेशन से स्टेट चना हंदबा हाइबसे मसी यामना अरानबा असोइबा मीगी की मरक्ता मिचंग मेखाइ नाइबा अदुगा फंडामेंटल राइट राइट टू इक्वालिटी मानव थबकी मानव तोलो पीगनी हाइना लेरिबा से मसी ओन तैनबद ओइगना करिगंबा मसी लौथोक्तब तारगदी अखो याम थुना मणिपुर दा लेरिबा एम्प्लॉय मयाम सिगी ओइबा जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल असिना तंगाई फदना असेंबली लोइद्रिंगै की मनुंग असिदा असिगुंबा जनरल बॉडी मिफम अमा कौगनी ngasi numidang wairam pung mangaga minute kulom chatpada imphal gi mapal kangjebungda bom ani thangna na pokharakpadagi taruk suba sam rifles ki personnel ani shoktuna laikana khre bom pokhari mafamadu hoji all manipur equestrian association gi meeting makhada chathariba taraga manga suba dgar sentinel equestrian cup ke ngak senbagi thabak chathariba assam rifles personnel singi camp manungdani soglaba personnel ani aduna warrant officer mizoram dagi utam punt rifleman sikkim dagi mb limbuni makhoi anima khong pukchep amade collar bone mayada bom mache na panbagi dakpham lei bom pokhai khibaga ikui kuinadana makhoi animak rims hospital da pukhatuna laikanake makhoi gi phibam mi painingai oidre haire bom pokhari ba mafam adu mapal kangjebungi awang thangba gallery ge hek makha da pokhai ba oibena matau karamna pokhari beno haiba chamamna na leire thodok thopam da assam rifles amasung manipur police ki makok thongba official sing laktuna yengsinki Mapan Kangjebungda Sentinel Cup amadi Junior State Equestrial Championship pangthoklingai da sakhangdaba singna hand grenade langsinduna asopan nangan khiba thawong laibak thibani haina Manipur Equestrian Association na phongdokli thawdo asi yamna lanba thawong amani mutpagi mawongda leiraba maitai sagol amasung makhal kaya gi sagol da yumpham oiba masana sing yokhat pahabase Manipuri phuruki nat ki saktam amasung puari kanbagi achauba laibak ki thawdangni असिगुम लेबाक खुनाई तंगाई फदब थौदोक अमसुंग थौदांग अमदा हिंसा की थौदोक चथरक पाइबसी खुनाई की याफब अमसुंग मांग द चंगसिनबद अपन बपीबनि हाइना लौदब ngamde ngasi की थौदोक अदुदा सोपन नंख्रबा असम राइफल्स की मियोय अनि के अवाबद एसोसिएशन ना लुमन लौबग लोइनना सगोल मसानग मरी लेनबा सानब की थौदोक सिंगदा अपनबा येखाइब पीबिगन हारि Manipur da leiriba Catholic school sing asidagi thonglon krai mairoi kaya mahi tambat chanaruraga school thong hanglam dabadagi hanarakrai Catholic school sing da media ki khuthang da lalhulup amana athingba thamlakhibadagi ngasidagi school sing thonglon khibani haire Nirmalaba school ki principal Mechinana phongdorakpada school thonglo libase Catholic ke authority na khangalakpa amagi matung inani haire authority ke ayaba yaudriba phawdi makhatana school thong lon khigani haina phongdorakli Slowly we shall discuss about that one and we will come to a conclusion. Now I cannot say clearly what is it because all of a sudden when we heard the news and then for today I thought of this one. Anything particularly, no letter, no phone call, but the newspaper what I have seen of it.
अमरमदा KCPMC Progressive na Catholic School sing Thingjin bagi phirep lori base handok piu haina Education Minister TS Radheshyam na appeal tawrkle ngasi numirang minister gi office chamber da pangthokiba paugi mifam amada TS Radheshyam na makatana Catholic Educational Society na chalaiba school humbudra nithoi amadi college ahum state asida lei makhoi singasi magun leiba mahiroi puthokna khonabada achauba thodang yari सरकार असु एजुकेशन बो टॉप प्रायोरिटी पीदुना अफब खुनाई अमा सेमगतनबा अकनबा मोंग द थबक पाखले कैथोलिक स्कूल अमदी कॉलेज सिंग द यामना तोइना अपनबा अमदी अयत पपीबा तोकपियु लुप खुदिमकना एजुकेशन बो फ्री जोन ओहनबियु ममा मपा सिंगसु चिंगनबा लेतना हयेंगदगी अंगांग सिंग स्कूल चलहनबियु गार्जियन सिंगना पामलबदी सरकार की माइकेदगी सिक्योरिटी पीननबा सेम सादुना लई हाइके Catholic Society की स्कूल सिंग सिरी हेन अखोई तोन तोन ग्रुप सिंग सिना प्रेशर पीबीरग एडमिशन की मतमदा आइगी सुकोता पियो आइगी सुकोता पियो ग्रुप ग्रुप न तौबीबा सिमतंग यारगदी तौबीगनो हैना आई अपील तौजनिंगे यारगदी अंगांग सिंग न किहनबीबा होगत लैबा अंगांग सिंग न किहल्लगा स्कूल कागनो खोरकनो कारागरी फतबा थोदो आथोक थोरक पे याना किहनबीबा सिमसि तौन तौबीगनो अदुगा छात्र सिंग वैन की ओनर सिंग ड्राइवर सिंग अदुगा पेरेंट्स सिंग नसु अपील तौजनिंग से अखोई सरकार के तरफ तगी एजुकेशन नाइसी याम प्रायोरिटी वांग थमजबरिना अंगम सिक्योरिटी प्रोवाइड तौजगे अदुना अंगांग सिंग स्कूल काहनबियो वैन गे एसोसिएशन सिंग नसु अंगांग सिंग ट्रांसपोर्ट तौबियो हाइना आइना अपील तौजबनि ममांगी सरकार की मतमदा चीफ मिनिस्टर ओरंबा ओक्रम इबोबिना लुचिंगबा कांग्रेस सरकार ना चिंग अमदी तमदा अफबा मखल की एजुकेशन पीननबा पांदमदा सर्व शिक्षा अभियान SSA की मखादा मणिपुर की डिस्ट्रिक्ट याद लिंखत खिबा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय ngaside सरकार ना पिफम थोकबा सेनफम पीदबदगे उखरुल डिस्ट्रिक्ट के बॉय विलेज द लेरिबा कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय मुदखिबा याबगी फिफम द लेरे हिरम सिदे रिपोर्ट अमा स्कूल असी चिंगाई केंद्र की म्यूट ओइना ममांगी सरकार दा डिप्यूटी स्पीकर ओइरंबा MK प्रेसो सिमरे ना कन्न होनबदगी लिसिंगनी सुमना तारानी थोइदा स्कूल असी की बिल्डिंग सागतुना महिरोय क्या मही मसिंग तंबा होरकी सही अदुदगी क्लास 6 तगी क्लास 8 फावबा लाइरबा मपुंग फाना ममा मपा पुपांग सुना लैत्रबा उखरुल की चिंगाई विलेज ओइसु विलेज बुंगाई विलेज अवांग कासोम विलेज नामरई विलेज अमदी राजाई विलेज यावना युमलो नरिबा म्यांमार दगी पुन्ना महिरोय सनी कुंट्रारोम मही मसिंग तंबिदुना लाखिबनी स्कूल सिदा रेगुलर ओजा मंगा पार्ट टाइम ओजा मरी वार्डन अमा कुक अहुम ऑफिस असिस्टेंट अमा अमदी अकाउंटेंट अमा लैदुना स्कूल असि चलाइदुना लाखिबनी ngasi फावदे स्कूल असि की फंगफम तोको चाकथुंग सरकार न पिरक्तबना पोई विलेज द लैरिबा कास्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय स्कूल असि मुदखिबे याबगी फिबम द लाखबनी हिरम असि की मतंग द स्कूल असि की बोर्ड की चेयरमैन काहौसन सिमरे ना फंगदोरकदा स्कूल असि चलाइबदा यामद्रबदा चही मदा लुपा लाख कुनरोम चादिंग तौदुना लागले हानदी सरकार की फंगफम तोको चाकथुंग पिरक्त्रबसु डिप्यूटी स्पीकर ओइरंबा MK प्रेसो सिमरेना लोकल एरिया डेवलपमेंट फंड याउना माकी अहेनबा सेल की टेंगमांग न महिरोय सिंगमांग खिदनबा स्कूल असि चलाइदुना लाखिबने हंदकी मिखलदा माय पाखिद्रबा मतुंगदा सिमरेदगी फंगलंबा टेंगबांग अदुसु फंगदबना स्कूल असि चलाइबदा अवाबा कया मायोकनरे मरमसिना ममांगी सरकार की मतमदगी पिथोक्तना लैरिबा स्कूल असि की फंगफम थोको चाकथुंग पिथोक पिदुना मुदखिबियाना लैरबा स्कूल असि कन्बियु हाइना मरि लेनबा सिंगी पुनिंग सिंगसिलगले अखोइगी साद्रसिंग ओजासिंग सिदा फजना बियेन चंगदब कुमना लैबसे अखोइ यामना वाना लै खुन्न सिदा लैबा मकनद बिदा अखोइ बॉर्डर एरिया मकद लैबनिना खुन मयम खुन अयamba सिदा तमना लै अदुना अवाबा मिसिंग अंगांसिंग साद्र मयम लै अदुना अखोइगी सरकारना मिगिंग खरा चंगबियो अदुगा पिफम थोकपदु खरा पिबियो हाइना रिक्वेस्ट तौजै निंगथौखोंगी मनुंग दलेबा हंदक क्लास 10 परीक्षा थागदबा महिरोय सिंगी ओइबा यूनिक फ्री रिवीजन कोर्स कोचिंग क्लास लोइसिनबगी थौरम पांगथोकपा लोइनाना ममांग चहिदा पांगथोकिबा मंगा सुबा यूनिक फ्री रिवीजन कोर्स कोचिंग क्लास तमको मथंग तारबा महिरोय तरागा माथोइदा मना मथुम येंथोकपगी थौरम निंगथौखोंग कैथल दलेबा पब्लिक पार्क त पांगथोखरे के गोजेंद्र फाउंडेशन स्पॉन्सर तौदुना ऑल ब्रदर्स कमिटी निंगथौखोंग न सिंदुना पांगथोकपा थौरम अदुदा बिष्णुपुर केंद्र के MLA के गोविंदास स्टेट एकेडमी के डायरेक्टर जनरल ओ नवकिशोर बिष्णुपुर म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन मनी याइमा निंगथौखोंग म्युनिसिपल काउंसिल की चेयरपर्सन के मनी याउना म्योय क्यान सरुयाके
MLA Govindasna haikibada mioiba aikoina karigumba posak ama thabada mapung marai phadringai matam phawba question senabagumna mama mapa oibasingna macha oibasingbu lairik khak tamhanba natana matam pumna makta senabiba changi haiki Layu thara de laisi sana no ko hona ba tamai phade law uraga phok thok na ko hona ba gumna tadi icha singi performance icha singa kari tawri ha ba se ko gi mapa mama ojariba ko nusi jaraba ichili na sing so participate tawiyo kada so gi no kada ni mam de no se asi ko khana ba yamna mathau tai Tawamadu sarug yakiba onnaba kishorna haikibada chawkhalakpagi matungina hauzik tamliba lairik tambagi mawong asi hongdokpa mathau tare chawkhatpa leba kayaga lanthingnaba ngamnaba teaching method chu hongdokpa tangai fadre haiki Impal Municipal Council gi employees singna makoida 6 pay pigadabani haina thabak lepagi khongjang January gi tang taraka mathoi dagi chatharakpana maram oiduna Impal Municipal Council gi thabak thoram singda chaung apanba oire hauzik phabagi oinadi mari leinaba singa wari sanaduna yasinabagi maikairomda lakpa udre Amarom the Impal Municipal Council gi employees sing na thabak lepkhibadagi councillors na konba mafam sing yauna Impal gi mafam kayada councillors gi darkar oirakpa matamda strike tawasina miyamda chauna khudong chahandre tangai phadaba tawdaba yadaba kaya lakpada Bisnupur Municipal Council dagi miyamna mateng longnari Thasigi tang anida more ward number mangadagi Muhammad Khairuddin Kauba chahi kulom suraba mioi ama Betok area da nomaina kaptuna halamba thogdoki matangda more gi tongan ba community luchingba sing India Myanmar Workers Forum more amade imung manungi mioi singaloina nangasi chief minister go unakrai Chief Minister ko unabatuda MLA D Korungthang Autonomous Council Chandel gi chairman Lutkhotchai Jo Tengnopal gi SPS ibom chaso sarugyaki Imung manungi maikai dagi laikhidraba sigidamak sarkar gi maikai dagi imungi mioi amada sarkari thabak piba loinana ex gracia piba haina yanabadagi imung manungi mioi singna asiba hakchang lawba haina yanakai Myanmar gi mandle da laiba ariba ugi thong amana lam koiba lising kaya gi pungning chingsin bangamli hiram sida report ama Matamamada Myanmar gi konu oramba mandle gi Amarapura da leiba Uven Bridge haina mingthonba uning thogi thong aseng asidi malem gi khwaidagi liba amadi khwaidagi sangba ugi thong oiri Englishing ama chanpan nifuma pandagi saba horaga lising ama chanpan yankhai mathoida matamdugi Abha Kingdom gi matamda saba thong asi makhong uning thong pambi mapum lising ama supna marfuturuk oiri phampaksu uning thong na sai asang mana meter lising ama Sani Supna Mapanni Tongman Patki Matakta Saba Thong Asing City Land Baleptuna State Archaeology Department Yingsin Bagaloina Lam Koiba Musing Chingna China Bangamdana Lako Mama Were Lam Koiba Singipun Chingsinaba Kaitel Macha Su Samgatuna Myokia Hingna Bagilambi Piri Asigumba Ariba Amadi Tang Leba Pumsing Manipuri Su Samgatuna Lam Koiba Singipun Chingsin Mangani Haina Egg is Policy Committee Manipurna Sinduna January Thagi Tang Kudmari Kuntra Matui for Chatkiva, Kongset at the Suryakiva, Minister of the MLA in the Mod from Nognarak. Iba Porma Preserve Toraga, tourist attract Toraga, Lamdam Siki economy, Sakon, and Nabakwakal, Jimoy the Lay, Masimato Tamninga, Wai Maram Dimoy. Ariba posting se khoi lam dam to preserve toroga khoi tourist ki attraction pin na ba se khoi tang to bai Prithvi da mi gi lam da le taba sangai le re loktak lek khwai de gi chawba fresh water le masi Prithvi da le taba pot am khak ni masi sajana semga la kan da khoi gi tourist spot oya kan da asigi irawadi de gi cham de cham hen ga ni ai ga khali tourist attract am thina hen ga ni sima ai thaje ISTV News की तमा कौदम जैवा रिचार्ड रंजन अमरापुरा मंडले म्यांमार
Give blood, save blood haiba pandamda nomagi oiba I dan tawa masung EP bagi matangda punna wakal taminna bagi camp ama Waiko Mani Girls College ki NSS Unit 2 Lions Club Centuria Center Taubal Association for Voluntary Blood Donor Manipur Taubal branch amade Transfusion Medicine RIMS Impal na punna sinduna Waiko Mani Girls College ki seminar hall da pangthokre ngasi thoromatu da nupi mahiroi nipuga mapal amade oja singna EPK Ngasigi Thoromatuda College asigi Principal and Ibetombi Devi NSS Unit 2 gi Program Officer L Sanatombi Devi Lions Club Centuria Center Thobalgi President KH Memchana Maroiba Miyosing Oina Saruyake Manipurda I wat pagi thengnariba khudong chadaba amadi EP bagi kanaba kayagi maramda Transfusion Medicine RIMS ke Assistant Professor Dr. Sanjay Nandai Bamna sugaina khanganki Diabetes amasung hypertension pre-detection camp ama Lions Club amade Lions Club Thobal na KSSWO Thobal Kiam Sipai ka khusam naduna Thobal Kiam Sipai da leba Babu Kaithel da pangthokre Thoromatu da Lions Club International ke Director Lion B.K. Luthra LCIF ki Chairperson Lion Dr. C.H. Renubala Devi Board of Directors Singh Lion Joy Singh Oinam L. Iboto amadi O Chaubu Devi na chingba miyoy kaya na sarugake Kiam Sipai ki akoy bada leba miyoy chamaga kunga mga gi i-test tawbada miyoy taraga mga diabetes na naramba thengna ke lem na hidak langtak singsuyan thoke Mapitel dam na soalaba miyam gi demand government na pitok taba thawong dam asina soalaba khul singi headman chief amasung ahal singi organization na pendaba phongtokle Manipur Press Club ta pangthokpa pawgi mifam amada organization asigi chairman AS Solomona mamang chahi gi me thada mari leinaba minister na high power committee semduna dam asina soalaba miyam gi leifam chafam nauna khunda leita nanabagi damak yumpham pinanaba khangkrabasu ngasi phawba pidana leire Demand sing asi atuba matamda pitok trabade Mars taraga mangada sangani hairi basi atingba thambaga loinana akan bakhongjang changsingani hairi Demand mayam se atub da fulfill to biyo habni ngasi bawo kasu to bi da damakta khoina CM da akoi headman amsung chief loinana elder singa unana ba tarik nipan da akoi appointment logni aduda makhat tana Makoina akoi da reply P dragadi akoi further step agitation je changani habse media mayam ki kuthang da thamjari District Council Oja Singhi Pitok na Reba Tolop Atuba Matamda Pitok Pinaba All Manipur District Council Teachers Association Amari Lenaba Singhi Pungning Chingsli Manipur Press Club the Pangthokpa Paugi Mipam Amada Association gi General Secretary Letko Hauna Oja Singhi Tolop Mamang Chahige December Taraga Nepal da Kaibeyagani Haina Lauthokrabasu Phan Leite Haiduna Kaibeyakide Sel Khara Thadoklabasu Hauzik Phawba Pidana Leire Pitok Tana Leiriba Tolop February Tara Phawgi Manungda Pitok Trabade Oja Singna Khongjang Jangslagani Hairi District Council Makhadadi Primary Oja Singda 5,200 to 20,800 scale masi enjoy to handuna more than 9,300 to 34,800 enjoy to hanbasi tha amada oya masi oiraga lising mari manga average da dumai da khit na bale basda ko yam nungai raktre masi su atu matamda pb dragadi implement to han bi dragadi ko na education choba ma kan ba ma turakani Lions of Manipur na Sinduna Youth Our Future Hybrid Seminar ma Hotel Impal da Pangthokre. Haudokpagi thoramda Y Modhu Tata Consultancy Senior Member Samananda Sapam M Gojendra Rakesh Kaishamsu Sargyaki. International Director Lion B.K. Luthra Impal da Laktuna Lions Club Impal na Tauri Batavak Thoram Singyang Sinkray Sangai Progda Leba Lions Club ta Pangthokpa Paugi Mifam Amada B.K. Luthra na March Thada State Asiki Tha Manga Dagi Chahi Taraga Manga Phawda Leba Angang Lakh Nipan Ruvela Hida Kapthok Naba Thorang Tauri Masigidamak Manipur Government ki Mateng Logani Haike Manipur State Kala Academy na Shinduna Iboyama Sumang Lila Sanglen da Chathari Manipur Taruk Suba Sumang Lila Festival ge Nupa Kangluke ngasi dagi haukrai ngasi ahan banumita Naharol Khongthang Artist Association gi ahingi kaithel utke hiram sida report ama Aidi nangonda
ꯑꯩꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯄꯥꯎ ꯑꯃ ꯇꯝꯒꯦ ꯍꯥꯏꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯄꯅꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯗꯤ ꯑꯩꯅ ꯎꯅꯅꯤꯡꯕꯒꯤ ꯃꯔꯝꯁꯨ ꯍꯪꯗꯅ ꯀꯥꯟꯅꯗꯕꯗ ꯅꯪꯅ ꯃꯔꯩ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯌꯦꯠꯂꯤ Mabuksen Charaba Tikada Malem Gamana Singilam Amada Mahaki Tabak Mapamda Paisa Tin Basapada Mahaki Mohori Sinkaina Lamkanga Paisa Munduna Mahapo Syria Kandana Purga Kuntolamki Adabu Levok Pavadi Malem Gamadi Hinki Mana Aron Basatam Amal Logduna Mohori or Madagi Minister or Karbasinkabu Hatpalaki Adu Mahaki Manau Pai Inspector Sahena Mayamba Malem Gamabu Hatki Tungda Sahen Magim Taimat Hazana Minister Buhatpana Lila Asiki Samapuarini. Director Moina, director Salan Angle, director Napiri Lambi, artisan in a Ngamba, Natraga Ngambaba, Hinjina, Natraga Paduna Tungan Bamni, Saling Lambi, artisans Ayamana, Setley and Lowy, music Karigi, Soyam Yoba Natana, Tudona, Lilasi, Soydre, Haina Kanji, director Moina. I get touch on everything. Inaw naman na pangunahin na mapungpa na ba? May happy na tayo ba? Iba suparo lao. Sa theriba kumay sigin nupa kang lup kyo na hayang nini sa manumitra nongyin artist sa sangit tamda satlu haba lila pung ani tama tam utkini. Cameraman Bijeng loy na napaktam zari ban ningthokon sana jaw mitay ibo yama samang lila sanglen ISTV News. Relief Center for the Welfare of Differently Abled Persons Manipuri Sindhuna Center asigi Kaksing Unit ke Langmaidong Maning Mayai Lekaida Leiba Office ta Masana Masabu Tabak Pijanaba Pandamda Dhup Saba Surf Sabagi Training Program ama pangthokre. Thoramatu da Relief Center ki President Kopendro, Program Manager and Premier Advisor L Narendra na chingmamyoy kayana saruyaki. Miman nadraba singna makoy imong manungda mateng karada orebasu pangna na papandamda training program asi pangthok pani haina premier na makata na phongdoki Khongman Nangjil Primary School ki oja singna lanai oina sel khaika naraga school asida tambam hairoi singda t-shirt exercise book yenthokpa ka loinana school asida tambam hairoi sing lemna van service ki khudong chaba pikre ngasi school asida ZEO John 2 Mayang Lambam Premchandra amade school asigi headmistress A Indubalana mahairoi singda exercise book amade t-shirt sing yenthokpa ki thoram ama pangthokre ZEO John 2 M Premchandra na phongdokhibada school asigi oja singna mahairoi singdamak paikhalagli bethabak asi singthaningai ni masina government ki school da mahairoi singna mahai tamningba ki ihul phawhallagani haina phongdokhi Manipur da ahanba oina community radio service tawba hokhiba Diamond Radio Khongjonggi sakhang maikhang nabagi thoram ama pangthokre listener sing amadi staff sing chaklen ama chaminaduna sakhang maikhang nakhibatu da radio service asigi proprietor James Haikru Jam amade atai marweba mi kya susurgyaki hauji makhata ba pau pizet ringi maraktana ten babre matang lominas Jolip 100% natural syrup amasung capsule yu thakpadagi oirakpa awaba chaitheng hakjangi liver soklakpadagi kuchu sengaktaba haksang soktharakpa tumba chaba yaraktaba khong hamba nungaraktaba singbu phanba ngamba matangairaba upaidi Jolip syrup amasung capsule diabetes singidamakta Jolip capsule chabiu ngasidi swara hajinge ture loi ture kari mantuti hoji kari yauza sidi Yoshida ni hai, masigi Yoshidi tata tisko ni hai. Adudi sanagi mohut yang na sinbay andre. Kay daw ina? Kanano? Kay ina? Kay daw biyo? Masipum na. Noy lebedi gari han maga tong mangam dre. Hura laga tong ni khani ba namai doi kay dro. Senbun puthok lebedi ngam dra. Senbun puthok na lebang ngam dra su Imphal Finance na salo. Ay jo han balay ngam dra Imphal Finance tagi loan oine lori. Imphal Finance na nongbu manung da gari loan lobu yab tong chaba pijari adom na pam makal gari kuringmak lobu bayagani. Break matungda amukan na taram nokcheri makata pa pauda
Kaibul Lamjau National Park ki Nongpok Thangba Saruk Bisnupur District amade Imphal West ke Khordak amasung Lapupa Teragi Akoiba Khunja Singi Sa San Singi Sanjabung oina leraklaba Khordak Turel Nakyat amade National Park ke Tower Makhonga Nakna Daleba Khangdon Lampakta Sa San Thadok Payaroi Haina Forest Department na Athingba Thamlakpabu Yaningda Phongdoktuna Khordak Nimai Panjeng Dam Makhong Community Hall da Wakan Mifam Chathakrai Khordak Turel Nongpok Nongchup Apunba Lop Club amade Maira Paibi Singna Chathakiba Khongjang aduna Forest Department na Thamliba Athingba si Handoktrabade Akan Makhongjang Changsingani Hari ISTV ki Delhi correspondent Seram Rajesh, Delhi University ki School of Economics, Department of Sociology da PhD Phanglakpada ISTV na nungai ba phongdokle. Political Economy of Armed Conflict in Manipur, a sociological study haibasida Professor Nandini Sundar gi makhada research torokpani. Rajesh Pisumthong Ningom Lekai dagi Laikhidraba Seram Kulabidu amasung Seram Thoibigi machanupani. Forest Department ki None amasung Tamenglong ki staff singi kai masing thiba ki training ama Dialong Biological Diversity Heritage maphamda ngasi pangthokre. Thoramatuda National Tiger Conservation Authority Guwahati ki Inspector General of Forest Dev Prakash, Wildlife Institute of India ki Senior Biologist Sudeep Banerjee, Dev Ranjan amasung Kaman Ajatsu Saryake. None amasung Tamenglong Forest Division ki staff kuntraromna training asida sargyake. Team asina Khongjarol amasung Valok Khunda suchatuna Kunja Singa wari watai saki. Relief and Disaster Management Department sintuna earthquake disaster structural behavior amade building bylaw gi matangda numit humni chathagadaba training program ama Kaksing Shumak Laikai da leba Janaram Community Center da hodokrai Thoramatuda DC Kaksing Nailan Thang Tolan Relief and Disaster gi staff officer MD Ayub Khan Kaksing Municipal Council gi chairperson M Sarat Kaksing Khunau Municipal Council gi chairperson KH Laimasu Saryake Guwahati da chathariba mapal suba North East Media Sports Festival da sarugyariba All Manipur Working Journalist Union gi badminton team event ta team champion oikre. Amzugi maikai dagi manaba press ki Bikramjit amadi Panthungi Paumi B Sanjoyna sarugyaki makoi anina Assam Tribune gi Sivasis Thakur amasung Ritu Raj Bor Thakur bu ani shinoda maithiba piduna champion oibangam kibani. Nupigi badminton da Amjugi team da yauriba freelance journalist and Reena Chanuna G+ ke Kritibu ani shino da maithiba piduna champion oikrai. Lisingani Taragataru newly appointed PWD Employees Association ki members na assembly tamna Chatkibaga loinana member Kharap police na fazin krai. Lisingani Taragatare ke April Taraga Mapal da sarkar ki order thoktuna April kundagi transfer order piduna Tabak Haukraga April Kunga Mapanda Capital ki Athingbal Thamlaktuna Lairiba PWD gi Lisingani Taragataru new appointed PWD Employees Association ki members na assembly tamna changsinduna Khongjang changsina honarpada Thangmaiban Muchi Khul manakta thingduna chalhan khidabaga loinana irang sagatli haiduna Khongjang changsin khibayang na mioi khara Lampel police station da phajinduna thamkre. Amaramda Association of Sindunangasi Manipur Press Club ta Wakan Mifam Chathakre Sarugyakiba Thangjam Sirjit Kauba member Amana Phongdokibada Phajin Kiba Mioi Kuntra ngasi ahing lendana Thador Kadabani Natrabadi Makal Maka Kagi Khongjang Changsingani Haki. Haiba Phajin Garaba Koi staff sing se Haiba ngasi ahing lendana Thadok Traba Taragati Koi Ka Henba Koi Kanba Koi Khongjang Koi Changsingani Koi Haiba ngasi Haugergazu Koi Haying Dege Koi PWD office mamang da koi danan singma kya makal makha kya koi dimal se phang bawa koi lep tuna jeng ni haiba khongjang che koi chap manana koi asi leminare haiba hum si thamjire Yankai Mari Suba Battalion Best Staff na Sinduna Churachandpur ge Vejang da leiba Sangha Mount in Orphanage ki angang singi educational tour amangasi pangthokre Battalion asigi 2 ICMKT Simtena lamthaki batur aduda angang kunga mapalna sarugyake makoibu Khongjong War Memorial Complex Kaksing Garden and Chingma mafam sing yangan ke
Tauthong Kunodagi Katrimayum Paktombi Singhaki Machanupi, Katrimayum Memton Devi Kobi, Sahi Kuntraga Hundorum Surabinupima, Jarkibatang Anigi Ayupung Taramakai Tapa Matamda, Mayumdagi Tokibadagi Asipauba, Tiba Kangre Haide, Mahak Put Mangaga Inchi Tarawangi, Mamai Shangi, Kulay Kuchuni, Mahak Mayumdagi Tokiba Matamda, Angang Mamachugi T-shirt, Amaletke, Panek Angang Ba Amasetke, Angang Bada Amubana Langba Tuni Amasuyanke. Kanagumana mahakpo thingna birabadi manakna police station natraga mobile number 8575691705 natraga 9615607316 da pau pibiu hari. Hauzik sana bagi pau muk lobirasi. Ngasri sana bagi pauda tim kunna saruk yaduna Bisnupur district ke Tronglaubi awang lekai ground chatharkiba ani suba district level 5 man knockout football tournament ki mapu MYDO moirang themna oikre ngarang sana kiba final match da MYDO moirang themna YDSA khwerubu amasino da maithiba pikre Makong matang taraba singda manamathum sing yantoke thoramaduda thongam santi sing ngangkhalawai jila parishad ke hanagi jila parishad member ke Akshay Kumar na chingba miyoy kyana sorgyake winner oiraba MYDO da trophy ka loina na lupa lising tara amade runners up oiraba DSA khweruda trophy ka loina na lupa lising taret pikre Top Chingtha Youth Progressive Organization Sinduna Team Taraka Tarukna Group Mari Thongna Khaidoktuna Organization Asige Playground da Chathari Bataruk Suba Typo Trophy Village Open Football Tournament ke ngasi sana kiba match sing da LPYC Leirong Tel amade Ijen Team Charangpat Mai Pakre ngasi ahan ba match da Group D gi Ijen Team Charangpat ka MKJC Nongpo Kachel Manbiga sana kiba da Ijen Team na NKJC bu Panchal Ahum Sino da Maithi Piki Aduga Anishuba match ke oina Group B gi da LPYC Leirong Telga NFC Ngarian ga sana kiba da LPYC na NFC bu Panjil ani amada maithi piki hayeng match sing da Group A da Typo A ga FC huikap ka sanagani Anishuba match na Group C gi YDC Khoirong ga Nungbram FC ga sanagani All Jiribam Sports Association Jiribam na Sinduna Jiribam Higher Secondary Playground da Mapangi State ki team yauna team taraga taret na sargyatu na sanariba taraga nitoy Shuba Jiri Cup Invitation Football Tournament ki ngasi sana ki bamari Shuba quarter final league round stage da Hishu Thobal na JPC Tripurabo Panjal Ahum Sino tamai thi pikre hayeng manga Shuba quarter final league round stage da PSC Jiribam amade Klasa Bisnupurga sanagani All Manipur Muslim Organization Coordinating Committee ki meeting makhada All Kwakta Sports Association na Sinduna Kwakta Bazar Public Ground da chathariba ahanba Hanit Shah Memorial State Level Manipur Muslim Football Tournament ke ngasi sanakiba ani shuba quarter final match ta YDO Sorana MHSWU Hatabu Panjil Mari Sino da Maithi Piduna ani shuba semi final match jangkre All Manipur Football Association na Thadorok Pacherol amada All India Football Federation na directive pirakpagi matungina top division club singna makoi gi district football association na traga district sports association da club masa ki constitution ki copy amamam February 3 phawgi manungda submit tawna na bakhangale Amaromda Humpuga Matho Shuba Search Rachan KC SICBE Memorial Invitation Football Tournament February 30 ki haugani torambadu February 13 ki oina hauragani loinana manager singi meeting na February 12 da pangthoklagani hari Makata na tournament asigi da match commissioner ahom referee assessor ahom assistant referee dual role taragataret amadi assistant referee kungamanga masukhale hari Kangpokpigi Brigadier M. Thomas Brown the Chathariba Tarahunda Shuba Kangui Inter What Wise Tournament ke volleyball da Vangta What number 3 gi nupa masung nupi gi players na champion oikre aduga football dana tongan ba What Nepal knockout stage sankre
ngasi volleyball gi oina champion oikraba singda mana mathum yenthoktu na ikai khumna botki volleyball tournament asi haukiba January 15 dagi chatharpani ngasi sanakiba football league round da ward number A amasung ward number 13 goal ani chanaduna draw chatkre ani suba match da ward number 1A na ward number 1 bu panjul ahum sino da maithi pikre hayang ward number 17 ga group B gi winner ga aduga ward number 6 ga group D gi runners up ga ward number 8A ga group C gi winner ga Bangtha ward number 3 ga ward number A gi runners up ga hanba masung ani shuba quarter final match sanagani Sector Community Hall Imphal East Numitarani chupna chatharakpa National Team Coaching Camp ngasilation crack camp asi Jakarta da February Nepal dagi taraga Nepal phawba pangthokadaba Asian Games lising ani taraga Nepal gi mangoina na test event 18 Asian Games ta sarugyaru naba pangthokpani game asida Manipur dagi Boinau Bishal amadi Menaka sarugyake loina na Korsa Jugeshwar Khetrmem na oike sanaroi ahum asi ngasi Delhi kidam Imphal thadokre Imphal West District Football Association na thadokpa cherol amada KS ega khushamnaraka pangthokadoriba tare suba Kanglaipak Trophy Inter District Football Tournament ki oina Imphal West District Football Association ki makhada laiba club amadi unit singna under 17 boys team da saruk yaruna ba form lauruna ba khangle form pisinbagi arobe numit February tarani hairi hauzik sana bagi makhata ba pau boyang thousand tege moglobisi Manipur gi Neroka Football Club sangapam gi taruk suba home match mai paktuna sathariba hero inda liki table da point kuntarit phangtuna khwaidagi mako ithang thangna leikhre All India Football Federation sinduna hokiba sahi sok lising ni sumna taratarit ki November tang kunmanga dagi team tarana saruk yaduna home and away basis sathariba hero India League ki ngasi Khumalampang main stadium Manipur Equestrian Association amadi Assam Rifles na sinduna tha asigi tang ani dagi Imphal gi mapal kanggi bungda team tarana saruk yaduna sathariba taramanga Super Sentinel Cup amadi mapal Super Junior State Equestrian Championship ki ngasi pangthokiba nupi masagi 10 pegging individual da singkai humdo polo club kongpan gi TS tanana point kuntarung makai phangtuna ahanba KNMM riding school singtamagi S Sangitana point tara mapal phangtuna ani shuba Thangmaipan Youth Polo Club ki o Victoria na point 35 makai phangduna ahum suba madi Imphal Riding Club Lampen Pat ki KS Habina point 33 phangduna mari suba position takre Junior Boys gi so jumping ki pangthokibada Kripsa Naurim Thonggi Sister Sena ahanba KNMM Riding School Singdamagi W Zonina ani suba Singkai Humba Polo Club Kongpan gi P Vikas na ahum suba madi club asigi TS Manisana na mari suba position takre One knockdown. Princeton International School ground da tha sigi tang mari dagi team taramani na group mari thokna khairokuna sathariba ahanba Sheikh Babu Masa Memorial 7-a-side Men's Open Football Trophy gi ngasi sanakiba ahanba match da Nasikhong FC na Dil FC Khetri awang likaibu gol Nepal amada maitiba pikhi ani suba match gi sanakiba da Kaksha Kairang Umangna 7-star Porompat gol manga nida ahum suba match ki sanakiba Nazari FC team B Khetri gok sabal lekaina Kairang FC Kairang awang lekaibu gol amasino da amadi mari suba match ki sanakiba Top FC Top mayai lekaina CCFC Khetri awang lekaibu gol ahum anida maitiba pikre Yare Shallow Youth Union Club na sinduna tha sigi tang mari dagi team kunmari na group Nepal thokna khaidoktuna club asigi ground da sathariba Shallow Cup Nipan Suba Lamnai Kendra Village Wise Men's Open 7-a-side Football Tournament ki ngasi sanakiba ahanba match da EUSC Telo amadi YYC Yorbung goal ani chanaduna draw satkre YYC Yorbung gi goal ani du W Daniel amadi A Nongpo ngan bana sanki
EUSC Telogi goal ani aduna TS Ramananda amadi L Sunilna sankibani tournament asigi anishuba match ki sanakibada MSFC haingangna SYO Saijangbu goal ahum amada maitiba pikre match asida mai pakiba MSFC haingangi goal ahum adu Anil Saitajid amadi Subhasna sanki match asida maiti kiba SYO Saijangi amatangarba goal adu KS Tondon mana sankibani Top Sipai Football Association Sinduna Imanung Ten Lairembi Community Hall da Bharat ki tongan tongan ba maming chalaba Football Academy Punjab amadi Chandigarh da Football Sanaroi khallaba Wangoi Kendra gi manung dalaiba Top Sipai Football Academy gi Sanaroi tara amadi makhoi bu tambi tagriba coaching opagi thoram ama pangthokre thoram masida Thongkhong Lakshmi Municipal Council gi chairperson Y Jamuna Yumnam Huidrom High School ki headmaster TS Manglemba Thongkhong Lakshmi Municipal Council ki ward number ambagi councillor CIS Renubala ward number 2 ki councillor Rokshan Ali ward number 3 ki hanagi ex councillor MB Rahul Amil amadi Greenland and Academy Paupite ki founder MK Azad Khan su saruk yaki Pangtokiba Thoramasiga Mari Lenana social activist Khuraijam Lokena Pongtokibada Wangoi Kendradagi Apaba Sanarusing Kaya Putona Honabada Mahaki Maikiri Pangba Yaba Mating Sing Pangani Haiki Chandigarh di Punjab Leriba Maming Lerba Football Academy Singda Sanaroi Tara Asina Hena Maming Chatma Malingi Takta Apaba Football Sanarusing Warpangamba Wersanu Haina Makatana Pongdoki Aduna Kuisu Lamdam Sida Miyangi Seba Togune Tolai Tamoi Sing Seba Togo Miyangi Seba Togi Samai Togodani Haidu Adu Kanganing the heat talks and Kiva Wakaluni Mayanga Aina Bolepaga Nuairaga I Prazagi Seba Togo Bolepaga Nuaini Tolopoti I Wakaluni Prazagi Seba Toga Miyam Wakaluna Miyam Bongton Miyam Seba Togo Samai Togodani I make second to Nimudi Wakaluni Kongba Youth Organization Sinduna Mamang Tagitang Kunipal degi Tim Kuntrana Group Nipal Tokna Kaidutuna Organization Si Ground Satariba Marishuba Ima Pantobi Trophy ki ngasi sanakiba ahanba matchta LCSYC Langtabalna King FC Hangangbu goal ani sinoda maitiba pikre match asida mai pakiba LCSYC Langtabal gi goal ani du asungmai amadi Pauksim Lungna sankibani ani shuba match ki sanakibada Nisu Luang Changbam amadi MU Naharub Makapat goal amata sanadana draw kre ahum suba match ki sanakibada Shadow Kongba Dobi Lampangna ango Khongmanbu goal ama sinoda maitiba pikre Shadow Kongba Dobi Lampaki mai pakpagi goal adu nanona sanki Marisuba match ki sanakibada YBO Kaikuna Sangai Pro FC bu goal ama sinoda maitiba pikre match asida mai pakiba YBO Kaikugi goal adu Iboina sankibani All Manipur Film Makers and the Producer Association Apimpana Sinduna Tha Sikitang Anidigi Tim Mapana Group Ahum Thokna Khaidokuna Pamyal Ground Pasoi Patu de Sathariba Marisuba Apimpa 9 Asset Epsina AMCA Team Bibu Gol Manga Ahumda Maitiba Pikre match asida mai pakiba equipment FCG goal singadu Kabi Lamjingba Madi Naubina Sanki match asida maiti kiba AMCA Team Bigi goal ahum maduna BKS Koiduma Madi Ranjitna Sankibani Anishuba match ki sanakibada Koreona AMCA Team A bu goal Nepal amada maitiba piki Koreo gi goal singadu Ango Jackson Rocky Biki Amadi Ataina Sanki AMCA Team A gi amatangarba goal adu Lapjoina Sankibani Sathariba tournament asigi ahanba semi-final match saying ayu Sathariba tournament asigi ahanba semi-final match saying tilpung ama makai tabada editor FC amadi actor FC ga sanagani ani suba semi-final match ta Amig FC Team B amadi Amig FC Team A ga sanagani Yada Kangshoi Mapana Amopa Academy bu maitiba piduna Tara Suba Loktak Trophy gi winner oikre Moyang Multipurpose Higher Secondary School ground Satarakiba Tara Suba Loktak Trophy ki sanakiba oriba matchta Yada Kangshoi Mapana Amopa Academy Moyang bu goal ama sinoda maitiba piduna winner oikibani winner oikiba timda trophy galonana lupa lising yang kayamadi runners up takiba timda trophy galonana lupa lising kontra piki Satharakiba tournament asida Yada Kangshoi Mapalgi El Naubana best player taduna seunena lupa lising ahum piki Loishan Maki Thoramda Manipur Legislative Assembly Speaker Y Kemchan MLA Y Surachandra Amadi P Sarachandra Su Saruyaki
Tagachiri boyai. Hauzilo islakpada ngasino magyoiba ayinga sagi pawmuk pijari. Environment Directorate State Climate and Weather Report ki matung ina ngasigi khwaidagi sakhiba Celsius degree kunmari dasmi humputra nipal khwaidagi ingba Celsius degree taruk dasmi kuntra mari nungsit da yawa ising manit gisang maximum da sada mariputra nipal dasmi kuntra taret minimum da sada kuntra mari dasmi humpu humdoi oike ngasi nong chukide Hozeroi bada ngasi gimaroi ba pau amukana Lisingani taraganipal taragamapal gi budget estimate assembly da puthokre senba tahi asida haksal water supply sports infrastructure amasung tourism da ahen ba miteng changadori Dan schedule gi matang da MLA AK Mirabai na assembly gi house da pukhalak pada khanaba matam chadri haina speaker na hairak pada gi opposition MLA sing house da gi mapan thokre amade ngasi numidang waram kangje bung da bom pokhai bada taruk suba sam rifles ki personnel ani shokle ngasi gi di ISTB na pijaba pau matang salujare mieng tabiri basingbo amukana